karahuihuitanga o ngā tohunga whakatere waka o te moana nui a Kiwa. Te tohungatanga e heke iho ana ki ngā taura, ki ngā tauira nei. He pēnei rawa taku ngā kau nui ki nei mahi, nā runga anō i taku whakatupuranga. Ko tupu ake au ki roto i te ao te waka. Nā kua waimari au, kua pēnei rawa taku tai ake ki ngā wai o Hawai'i nei, ki roto o Kualoa, kia whakaatu ki te ao, ki te moana nui a Kiwa, te ahu o te waka ki roto o Aotearoa. Ko te whainga nui pēr mō a mātou mahi waka, mō FestPAC. Ko te whakaatu i te rereke o a tātou mahi hoi waka, o a tātou mahi whakatere waka ki Aotearoa. And it's pretty much the same. He taonga tēnei, kua hia mano tau e kawea ana e ngā iwi nei. Heke mai ki tēnei tauihu hou e tā raihi ana hei koha ki te kaupapa. Ko tātai hono tēnei waka, kaha ana mahi ki rungi te awa o Waikato. Nā kua tau mai tērā o ngā mana ki konei, kia toha ki ngā mana o tēnei moana. Tēnei rangi, kei te tārai, etahi o a tātou tāne, i te tauihu hau, o tēnei o ngā waka, kia whakarākei, kia whakahau. I tāna āhua, nā kei whea mai te wāhi tuatu o tēnei, ki te whakātu anō hoki, i tērā tū āhua o te kaupapa waka, nā ngā mahi whakairo me ngā mahi tārai. The style of whakairo we're doing on this tauihu is Waikato tainu. So it's they're saying he piko he taniwha, he piko he taniwha. So it's that very tainui based style, the taniwha, and it's got a twisting of the tinana and the scales, and so that's what we're putting on it today. We will be putting some of the kanaka Māori designs incorporated in this piece. So that'll be coming once we finish doing the moulding, and we'll fit some spaces in there to represent the people of Hawaii here. Kei konei hoki ngā tohunga whakatere o te moana nui, me te aha heita tēnei tokorua, ko te mana moanatanga, te matua. We're here to represent our seafaring heritage and to meet up with all our cousins from across the Pacific in exchanging of knowledge and wisdom of our ancestors, specifically in the areas of navigation, canoe building, sailing. We built it with the intent of promoting Polynesian wayfinding in my community. We've been doing it for the past 19 years. Te noho tahi ki ngā whanaunga o te moana nui, anō nei he whānau whānui tātou. Kei te tūhonohono anō, o rite ana ki te tuaka ana ki te taina. Nā ki te whānau kua noho tawhiti mo te wāroa, nā i pērā kua whakahono mai, tātou ki konei ki roto o Kualoa, nā kei reira ngā wāhi ki te toha i ngā mātauranga whānui, no ngā iwi taketake katoa o te moana nui, o ngā kaupapa waka, he kitenga mā rātou, ki ngā mahi hoi, ki ngā mahi whakatere waka o tātou te ihu Māori. Hei ngā rangi katu mai nei ka tau tēnei ihu hou ki te waka o Aotearoa. Kira Williams, atu i Hawai'i, ma Aukaha. Ko te reo